Hai menazik ng chomai zaiklum. Awang Riame na namay. Zingkeu zikreusis na ting kumchana zeng kaizem new mamay ting chua dirinsa paulia garadli. North East State Assam के Karbi Anglong Autonomous Council KASC मने हका जोमरा मिजा हका जो रहंगे लुनबे तनाय हका जोमले नगुल लाइसेंस लोकत हंगे सस्पेंड तो निदले जगचुतली जा आइज वांग चांग बजा Karbi Student Association के member को मिना हंग खजे डिपू हचाई की Karbi Anglong district के तबरी माइगे हका जो मने इंगी बे बिजिगने ले जगचुली The India Ramgo Union Home Minister Amit Sanan Zanai Takmaiga North East State Le Niga Criminal Laws Kachiba Kuchumkai Kaktai Lamye Pieza Meeting Ro North East States Nago Chief Minister Mizangoluza Bamdali Zakatuli Zahroga Nagaland Chief Minister Nefiru Zanaka President Rule Kanibam Manipur Governor Ajay Kumar Bala Zana State Chamcham Bugu DGPS me Zan Chief Secretary Smidu Wangai Dele Zakatuli Zahroga Assam CID Mana Gada Gaiba Standard Operating Procedures and Rules do Assamgu Government ne Telia Gaidali Zakatuli Zana Young Mizo Association or Central YMA CYMA ge Bisuite me Central Committee mane Union Home Minister Amit Saza Center gane India mane Myanmar mugu border Ramrai ge Free Movement Regime FMR lu toluza fencing kai rahange kamke gai beza znai takmai ge boge Bisuite me leaders mane kai mag rahang ngong gya ga rahange rangai dele zakachuli Zana Mizoram ge Young Mizo Association me bona civil society organization roge the bow dilang malay inkum chamaza kai ziket gu census ge ro dia kai bige Mizoram ge total population zemna me bambria 11 lakhs bambiat po organization the boges mina lagma daire la le zakachudli zane CYMA gu leaders maramne Amit Shah jangau ka hadaw bige memorandum ro lubsdu pe changai dele zakachudli India manai Myanmar mugu border ramrai ge FMR lu to magrahangge ngong ya ga rahangge Zanetati begizin ke zikrevzem nyumai Indiaram go Home Minister Amit Shah Mizoram ge debate pet biga Mizoram ge pui mihna poina hletu chibuko pating komsna bizi Easter laldu homi namti hangge Twitter pane Vande Mataram hle Indiam zate songa hletu gai bizi gene pegai dele zakachudli Zana Nagaland ge Our Students Conference AKM mane public rally mokochunga teti begizin ke zikrevzem nyumai Bamra Hangelet kai be za bamdale zakachudle zaitge pnuine public rally Bamra Hangelet kai be za a Timkong Liba Memorial District Hospital IMDH reheuki ge medical staff me zan doctors me cham zigene pesi rahange ki rahange na le zakachudle zaitpo reheuki ge kango me doctors me Kreuze mingyuru na le zakachudle kanangba mkaize madai le zakachudle chpo sigene kan ram rama zaite dolang ram zer heuki pungwangai lusdu treatments pe rahange ri di le zakachudle chpo sigene chai rahange du changdale zakachule Zana North Macedonia kade night clubs concert bam ge hami topet bigine mina hang ringe mize hami na ruchen indile ze MIA State News Agency nen znai intak mai ge sale zachpo night clubs concert bam ge concert pira hange wangai me mina changke ze hai minge ria me wangai le zakachudli Zana Pakistan kade go military spy men's nine takmai ge Quetta gane taftan me Punigo gari gine debate tat biga Belok Liberation Army BLA hanam kyang na spy mena pui ki gine chorim luza kangi dele zakachudle zachiga Pakistan kade suite me government ne sabza Pakistan military spy me min hangsna me chai zai hang kai ziket me ka hazam dele zakachudle kagane Belok Liberation Army BLA hanam kyang na spy mena sadai zapnuine kangi bigine Pakistan military spy me mina hangrak skui me chai dile zakachule Zane Myanmar kade government kan sabme
Myanmar military spy mena tatiba rimai ge let pan lak lo singu township ge pnigu hraini limbung teluze air strike te begina civilians me mina hang kaizis na met chai di leja chu jan hang him reu ka zam de le zaka chuli The United States kadego President Donald Trump ne langa beja US military spy mena tatiba kam mai ge Yemen Houthis hanam kyang spy Iran ge bomza air strike te begina hang him roziket Yemen Houthis hanam kyang spy me chai di le zaka chudli Zana India ramgo Prime Minister Narendra Modi ne pachu interview te bihiga znai tangmai ge sajna ka Russia manai Ukraine me hrei te be tun saura hangya zana Russia manai Ukraine me kage lise ibetu rahabe pam puiza a Russia manai Ukrainian me bamket ge wang roze ngom pora brunali zakatudli kadai rein sa pin go ta zebam rahangya channel subscribe to lo zainang nungwang changba bam zaina like to ga lo zainang se lu be page nang kangmandu se lu rahangya share to ga lo bi guys zain kinga nim le ne ze thodle hai mana zaklum